I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes nowhere to hide when I'm Gaur dago gurekin izar bat. Zinemako izar famatuena. Sar dadila Nora Ugarte! Ea, Nora, esaiguzu, nolako da aktoren bizitza? Bai, polita da, baina gogorra ere bai segidoi asko ikasi behar ditugu. Eta zein izan zen zure lehenengo filma? Ba, egia esan ez zen filma bat izan. Laburmetrai bat izan zen, 2004 kanpina. Bueno, orain, pazientzia apur bat eskatuko izuet, anuntziak datuz eta. Orain arte! Ja atera da gure katu interaktibo berria. Bakarrik mugitzen da soinua egiten du, eta begien kolorea aldatzen zaizkio emozio desberdinak espresatzeko. Eros ezazute iproduten 15 euretan! Dagoeneko atera da gure bozgailu berria. Erosaztu 100 eurotan. Edozein lekutera eraman dezakezu. Bueltan gatoz iragarkietatik. Orain, Nora, gure espektadorek galdera batzuk egingo izkizute. Gogoratu, Norari galdera batzuk nahi bedezkiozu egin, zenbaki hau jarraitu. 943 Arratsaldeon, zein dugu hor beste aldean? Maria nahi. Nondik deitzen duzu, Maria? Donostiatik nator. Bitu, eta ze galdera nahi diozu egin Norari, Maria? Noiz hasi zinen aktoresa izaten? 3 urterekin serie bateko protagonista izateko hartu zidaten. Mila esker, Maria! Agur! Agur! Zein dago orain? Kaixo, Laura naiz. Eta ze galdera nahi diozu egin Norari? Zer egite duzu zure denbora librean? Ba, ez dakat denbora libre asko, baina denbora librea dudanean, zaldian ibili eta piztina bainatu. Bueno, mila esker eta agurra Donostiatik. Agur! Ea, zein dago orain telefono atzean? Kaixo, Ainhoa naiz. Eta nondik zatoz? Madriletik nator. Eta ze galdera ingo diozu Norari? Bidaiatu duzun tokitik antzin izan da zure bidaina gustokoena? Leku asko daude oso polita, baina Hawaii. Jende oso atsegina dago, oso ondo tratatzen dute eta nola ez diaten ezagutzen jende normala bezala hartzen diate. Bueno, eskerrik asko, Ainhoa. Eskuminak Donostiatik, aio. Lagunok, bukatu dugu gaurkoz. Eskerrik asko Nora etortzeagatik, eta zuei. Ez galdu hurrengo asteko programa, beste sorpresa txikibetxo bat dakartzuentzat. Aigur! Oh no, see you walking around like it's a funeral. Not so serious, girl, why those feet cold? We just getting started, don't you tiptoe, tiptoe. Waste time with a masterpiece, to waste time with a masterpiece. You should be rolling me, you should be rolling me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. Ja, atera da gure inprimagailu berrira. Begira, no! Ja atera da gure
Datu interaktibo berria eskatzen. Oye, Isa, lo acabas de hacer. Venga. Ahí sea, mesedez, venga, que se tiene que